This week in the Kevin Taylor na yabra Penyah Kevin Ekobedi Taylor after so PM Supreme Court na hono court no ekwashe the arrest warrant on him no ya de week nyina na Avraham Ben Moshe eso adina no abetum wabedi ho nkomo Abraham abedi ho nkomo abai kana adwene pa ewo ho no de ono obefa ya se ade ntina Ghana je se ne yafua bone so Ghana se Ghana no yafua temdidie so obi di Penyah tem a eye free so obi di Mahama nankasa tem a enko ba bia aha Penyah block media mesro say any demo obe like video no under my subscribe button na be keke notification and latest update na be kire wa adwen dia mama e wo comment section mesro say obaso no a video from so enya bi ahye ejenye ni made a etwagu Kevin Taylor a yes 2020 obedi the judge his lordship justice Eric Cheba for didi na tem na Eric Cheba for say the arrest warrant eto ne so enyo no nko a odidi judges organ nyina tem e wo say waka say ma na omu judges no omu ya shawfo ombo tutu bra enti omu kunu no enhwe omu ye say in other words no na Kevin Taylor was trying to collapse their marriage. He said akwawe no he has inflicted more pain in many people e wo Ghana ha the kind of pain Kevin Taylor has inflicted in people Charlie enye easy so serious Emma yes 16 January 2020 ana Eric Cheba for that arrest warrant any nyina say Kevin Taylor say NNC Ghana ha no mo a eda bia na be Ghana as we that day na was say timi chinitum but Kevin Taylor timi ba Ghana ha abetwa full week cause every fan part much expose by say Kevin Taylor Ghana ha no na o twikura twam na say omu de na sie cool lie bema we akwa we so na odwa nanum ana meba Ghana how I will come and notify everything I will come and notify and so ba Ghana ye de na sie say knamoni ba ye be ne ho ade de Kevin Taylor sie we obeba agwatana ne kwase a show za kodwa nanum and so ba wantime pia bontene obeba agwa ka say meba krum be ma bia ni krum and so ba ye de na sie ye de Kevin Taylor sie say the free batimi pia bontene free free movement pape o ntimi nye bi Kevin ntimi nye bi da o suro kra na efa enro go PM Supreme Court wa say arrest warrant da no so mu ko kwahye go yi free ho no eno ana Avraham Ben Moshe abekire na adwene e wo ho yengo tennis ma o camera abusiafo ewie ye ni gisam kase aba Kevin Taylor camp NDC fo no dodo na ebi nso ani age asem ne san eye the year 2020 and Justice Cheba for issue bench warrant against Kevin Taylor. Yakase bench warrant ya obi a we gu nipa hofin wa ye boni etia obi a ye de na court wa aye say o dwane efri emra nanim ye frɛ no a womba nti cases egu ne so na ebi da Kevin Taylor so say eda obesi krumu ha no e wo se ye kye no na obeyi na no e wo court ye nem say Kevin Taylor you be a obonipa kronfo wo kire wo bi a wafa ne yiri echi oyo bi a the charges to nkrofo so a wotumi go to the extent say wono Kevin Taylor wo proof ne fact ya obema nkrofo bi akọ jail enti nkrofo ne bi kosiu no miama dan for kraka ho aha e ka ho a omu nyina kosiu no enti no ntumi mma kro we mu na nyame ncha de aban asesan a ne NDC party aba ye hu say Supreme Court judges no na ensesan bi akoso kama ende de ya de yatene say omofra asem no ewo Supreme Court na Supreme Court a lawyer for akese baako 5 na etena asem no so say Kevin Taylor aba kromwa obetumi aba anaye nche no se de emra no ekere dadada no obo akwakotena asem no so lawyers baako 5 no emu 4 esi yenjai Kevin Taylor na bench warrant no yembuntungu baako pe ena ojitu mu say yenchi Kevin Taylor na nka yemfa ne nkogina emranim we na akọ social media ebi bu ofu ebi eni age wo judges na ho mebese wo nso uja wo comment wo ase ho eno nche still obi ntumi isiu Kevin Taylor bio o betumi yesiu no wa wo si wo case tia no but chi anka wo se eche ne de omo aboa to agu a bebre say omo agree with judiciary no ebi nso say eye aban asesa enti eye good mebese wo uja wo comment wo ase ho na me de anka de mesusu ni se de anka Kevin Taylor eye bold se obema ya che nkrofo atum no wo se nka se be waba no kogina mbra nanim na nkrofo a obu cases etia no se wo so ye no kwafo a okọ na nkokoyi ne ho ano emra no ne agrada di na ne di na emom enye tan na obi na em se me hu se comment bebre aba ebi ka se who say man no day sebio
bema wo so ye bema wo ba ukro mu a wo doje agye se aban sesa na wa aban ba power within a short time na yetumi afa ahodie dia me hunu sa ye bema ba sebi preduasa a lawyer fo akasa wo ne hwan na wa akwa kyere wa dwene bi nti besra mu a the abano no am say freedom of justice ye adwuma yeda mo ase ndc fo yeda mo ase pa wo se de mo de emra ye adwuma am say nyina wa ha Kevin Taylor nom ekofa fake doctor bi bai yante hwe but ye chi fake doctor e wo konfo anoche ya ne delay nti say na mra ne kode a ye beda mu nyina ase yeda mo ase papa de bi ke nyina ne say eyezu na ye nyina ye nsre no man ne nya adwuma wei member live enwumbre ne aba beto aso ne mom me ka kire mo say o ketachi efrifa Kevin Taylor ene Captain Smart ye chi omuna ye be jai wo mo chena wo ye bebunu na wo nkasa ma NDC wo nkasa be kan nyina ne say eyezu na ye nyina ye nsre no man ne nya adwuma wei member live enwumbre ne aba beto aso ne mom me ka kire mo say o ketachi efrifa Kevin Taylor ene Captain Smart ye chi omuna ye be jai wo mo chena wo ye bebunu na wo nkasa ma NDC wo nkasa ma NPP a eya na wahwe wo hu yiye enu nti na bitumfo da bia no me kase kura me hwema no yiye na ye de me kogina mra ni mu a me nim lawyer ni a obeka se me yenya me na me nko because ye ti o man mu a ye mpe no kure taka osanka Kevin Taylor ye bema no obegina mra nanim na nipa dodo a woka se o evidence wo proof no ye jeli o mu nyina ta sa agrada na emom wagini nose marks still a crano me ya Kevin Taylor na yakodi fufu na ye twa picture Kevin Taylor o France bebre wo Ghana o mu do me ya Kevin me de say why you free person na obetunya nanti free nti obetunya ko tiptoe lane obetunya ko akra ma obetunya nanti krom me na mame nko a nti ehu bi anim why ehu bi anim betunya nanti krom won nko a akope fufu adi ni ade atena pub na nkaja wo France ne wetwitwa pictures why me da munyina ase ja wo comment me ba live enwumbre why freedom and justice adwen na anya adwuma body ne bre ti Kevin we die waban na aba nti me sraw omu a obo omu kro no nyina wo fact no Kevin ma yenchi obi antum wate said the mra no edi aboa wo no me hu se mra ne ye adwuma papa obi ka kire se Ghana mra anya adwuma oboa Ghana mra anya adwuma nka ya nchi agrada Kevin Taylor kra omo atumi decide say Kevin Taylor enanti free no e kire se mra ne ye adwuma papa ti Kevin mesra said the mra na start ye adwuma no omo a wo fact any evidence so mo ya kronfo no be ko jail no Kevin yesra wo mo nyina nko jail why esa say wa ban na aba na nipa bonefo free system nim adwene anya adwuma abode ne bre why ya kase kire abanyansafo wate medam nyina ase jawo comment ye enwumbre ye beba na obi a abekire na adwene. Thank you for making us number 1. Messi bibi ani wa MPP aye da NDC wonye bi aka cho se NDC ni MPP omu ye chie wa ne deba. Thank you yo huye na wa hwe na wo nya asem a waso be ye hye ye wo mu a omu ye above the law obi nka cho say nobody is above the law ye obi ho ye che ne ne ye bejai ne ne me ne wo anwenfo de ahiafo ma ye goroso ye bedem enti de meka nyina ne se jaw comment wase ho na ye nyina ye nhwe ye ho yie adwen na anya adwuma body ne bre. Thank you for making us number 1. Now TikTokers ni bi so abeka ensi won chemsi dabi ate Mahama ye ne pa de in fact omadi Mahama ho ya yeti krom ha ena Kevin Taylor edi mpanyimfo atem ema krom ha achurchfo ebi ema ne ye wanted say pese chin because of ne sem kekane na didi atem ti ene saa jejifo ya kro ya kwatena ase nipa num ba ko pe ene siese chi Kevin Taylor and say Kevin Taylor onye hwe onko free dinti na yesa ye wo ya dinti na yesa obufu edi kwanse obufu so de Kevin Taylor di atem di mpanyimfo atem no ane emra na ebo no ho ban no they will come mpanyimfo na omode saa mra na abo no ho ban na
nkora ya omo nyini bai oma be di saa mpanyimfo ne bi atem nti omo di omo atem a na mpanyimfo na hu se omo na soso de di atem so ene taso e ma ne bom nti Kevin Taylor a ya mfa na ntum ana ya mfa na mfa kwan bi so because of ne di atem no ene kwa say ya wo ya di enti na ye say ya wo ya saa so na obi so di obi atem na ankwa ma wo favorite a eni kwan se o kase yenkwoche saa oni akro no because di atem no ene mpanyimfo na ni je ho ene o mo support nti monto aso saa ba say you do obi watem na ankoye se wo favorite na edi na tem no na ye se be se wo kwachina na ye se wo yenya atwem eno saa na me kwabra ma be so me camera na ma fa yawo etimi de me support agegefo no because emla na sesen de emla na ka ne support ba won so a wo favorite ye be di na tem a be nya atwem e wo app yi so se de enti ye di favorite atem na ye mu bi so aba be kai wo dokre no de eto no wan fa nto na odane na kai hu se obi foforo so that is hard again as far by you that's realities on grounds want me sashin wo agegefo a etena Kevin Taylor asem so se enipa bi di kopie court se Kevin Taylor yenche no efise waye ne emo ho se o Ghana ha no musei no allegedly entia yetene se 3 of the judges no was appointed by John Mahama afiwe mu a ana oma kwenche saa yenche Kevin Taylor no afi ho no se edidi atem ene eniamo ho a wakasa tie nipa nyina e wo Ghana ha no musei no yenja no anase yemfa no huni onye boni bia na mahu se nipa webre kasa se John Mahama appointment o ye de call Supreme Court no eno nanam so ama a favor Kevin Taylor ene de waye nyina no anase de atema wadidi nyana court no si wo hu hwe Kevin Taylor anya hwe nti onfa no huni but me enye ho ena ma adwene wo court asem ana yakwa kodi na asem bigidi ye pa se o de asem court na court bu asem ne se wadi bima ebeye wo de pa anti Kevin Taylor de mo kan wonte ono were de pa se court se wadi bim na mesoso enye no na me concentration wo na emu me concentration ba bia won se Kevin Taylor fi se wo ye a man enough se obetimi afrem fantefo se omo ye moa obetimi afre se hifo so omagimi esrimfo kra de che se omo kra de omo ye nkwasiafo. All these things are the words of Kevin Taylor. Enye me ana me pese bia me di obi atem na America na wonya asantefo de a yenya won no mfa asantefo anim entwitwiri fom na eno na wo hwa ankrofo bi anye won da wode wo ye de ekoye chese account communities ene Ghana ha no musedie minim abusuakuo se tribal Kevin Taylor woni wo matem na ebia wo ye nipa bi na wo benya favor kakra afi Kevin Taylor di atem ho a gise wo hu se wo se nipa no wo support NDC ansana wono no wo hu se wo de wo ye nipa na ni nyina so enkoda no Kevin Taylor ba Ghana ha no musei na allegedly yese vice president in the residence mu ene de Kevin Taylor akwakoto ane yesa ama asoja fo ne police for ebon ho ban enti said the nkrofo aka say court no eye John Mahama appointment o ye Supreme Court no na reje sa asenie na ekwan bi so no omo ye right because Kevin Taylor so e bema ofiri Ghana ha na owokro a ofiri mu Ghana ha no museri a na ye nam no community police kura boy ho ban ana wo ye wo community police obo ho ban ukro mo community police oda owen wo oda community police we ana na no na man ke ye jo phone no me say NDC fo na hu say Ghana fo no ato loto na to ye jimini na ye jimi wo ye hwe enye enti o mo de wadwen bedi agoro efi na ekro NDC ni bi ba won chen se to abama NDC a ho pra na chi because on pe wo ankasa wo yie ana omu so because NDC ni bua o me kan cho se koto abama NDC omu se wo ye nipa upon all the insult Kevin Taylor edi in Ghana han say sheda fa nipa bi si ho deliberately edi o matter without any reason all because of say safo no na adwene mu no omo ye MPP for ede bone na Ghana for the year NDC for say omonkoto abama NDC mra power bone ben abaye crime say Ghana for to abama NDC ni sisi ababa ye crime ana omahuri atena Ghana for konso
Nani say Kevin Taylor won ye bone dia hwan aye bone wagana hwan okay ye wadwene ye na ye ka obi na boss ye ka muntie ne dabi na mubehu na bia ni o we ye ba ye say anka wodan nti obi be ba be kan kwase asem anka wodan wo de keka de obeka na wodo e de be ka wodan no e de be ka wodan no ubehu de efire na wahu de etiem we ye political party e wo so di akire we a political party e wo so support ye democracy na we democracy no away Kevin Taylor no da vice president in residence and na soldier for near police for born Hawaii. Hey, yanti kromo na ye ka deformation of name kura no kura tim do kokoto. Asema wo kan nya no kura di gu obi hu fie tim do kokot. Yanti kromo na Kevin Taylor ekofa fake document be kire say ekofo ado ne ba omi aban e de sikani gold egu black van mu e de tukwa akọ ye friend say Dubai. Egozi say Ghana ha nipa be o madwen say no kran wo ho no mo nka na emom omukoti atoro ana omukoti sisa wadwen na me say Ghana ha on sisi ana nyansafo na sa woti ase Ghana ha sisi ana nyansafo na sa because intimidation aba mukotuma ndis wode ma Ghana for enka wodan nti wunya hu ye. You see, let me take this opportunity, grant and bear 5 minutes before you come even onto your topics. Vasco, in the Supreme Court, in 4-1 majority rule, will quash the bench warrant order Kevin Taylor not in this country. You are aware. Yes, Vasco. So, what at all is this country turning into? Vasco, when you go into the nitty-gritty of the issue, now, you're president who believes in rule of law. Now, in the waiting why you Supreme Court, which are Kevin Taylor, Vasco, the floodgate has been open. Me one ten point there, I wouldn't even attack the executive, but the judiciary. They are supposed to make sure that there is discipline in our society because they have been given that mandate. Then they waiting why you try. Ma waiting wage bench warrant order Kevin Taylor no the way you feel. Vasco Obane then. You see, yenya Kevin Taylor in this country. Minimo bi on didi na atam e this country mo. Minimo bi on didi na atam e this country mo. Yane papa otumfo osetutu. En masema Kevin Taylor kechena. En wa some kechena. Otim kede otumfo osetutu wo lodge or guest house. Na hon na nanado danko akufo na Greek minister what should we ewo. This statement he was able to make this statement. And Ghana ha no bia ye din. Ye nim de anka onso haro. No the back chief imam no do. Hwe otim keche chief imam do ye Jimmy Sabe Jimmy. Look at such a word Kevin Taylor team using my chief imam. In the Yenya Haruna Idrisu, a education minister. Yenya Muntaka, interior minister. And you all actually all you want down there. Kevin Taylor, waiting, where you use such a word to your highest personality in your religion, Chief Imam. Obiala Yedin. Shaba some one can't share or change him. Ewo Krum ha. Aba some one can't change Ewo Krum Hadi. And Ghana you now be a Yedin ma Kevin Taylor. Nipa bench warrant danodo. Waiting off a flight. We will do Kotoka. Mo be into man channel. One man is security. Vice President ne lodge. Ne residence. Yes. Nobody Kevin Taylor Koto. Obi a bench warrant danodo. Vasco. Yeah. Our Supreme Court, the justice. Since I hear they don't care about their dignity. They don't care about themselves. Oh no, 2 years. The new ones, John Mahama appointed. Yes, I was coming there.
Young with the they don't care about their dignity. They don't care about their profession anymore. It's about Bosomusa, which you cow. And I'm working for the party. Yes. Now, how can such a person wait him where be join him? And today, Mesa American. So you 4-1 majority. Into no 3 now what can hono Vasco. Why am my President John Mahama Supreme Court appointing one or what promoting one to the Supreme Court? Yeah. Vasco. The me 3 no. These people were just promoted to the Supreme Court. How can this happen? How can this happen? Now, in case intra onam doma Kevin Taylor, ODD, Justice Cheba for Atemna. Because former NCA one board chairman, Paul Bafomoni, Odisika, court session na semuno, no we jailing. Nanimda Damba Fuboni no, ni senior brother nye acting chief justice. Ne brother. Acting Chief Justice. On also not selected judges are one cut in a case no doing there. Vasco, look at the scenario. Now you Attorney General one court. Attorney General and there when tuning an NC court. Need deputy senior now court. In the Kevin Taylor nam ho. Now MPP, Messi, NDC has shown us the way. How would you win election when you are in opposition? It doesn't matter there. You will preach about idea baby. All you have to do is insult Ghanaian leaders, insult them. You win this election. Since you're Ghana paying for them, court of paying for a did one atama, you can win election on your policy bill. And that is what we are going to do. Now we have to win this election at all costs, Vasco. Please, why? Chirawajo mame ewo comment section. Aha Penyah Block Media. Accra.